Nana KJC Company Limited and upon Nsia Kasi Bobre and also I differ SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shmaima Yamamunina Chi and Opay Ebraso SOMPA Kasi Ba Emu Shama Mohun Samwa Edi him Edia Dencheche Ewa Ghana Ene Amahud Waswono Wonsa Ebetimi Atoso Nakasi Boy Efi SOMPA 106.5 FM Accra no and I'm your headquarters Ewokumase and no Aya SOMPA 93.1 FM Eho Ena Efri Ayiko 100.9 FM so wobetimi ate enka ho Adam Fopa Radio Paris France takwa SOMPA SOMPA 101.1 takwa SOMPA 103.3 Techema SOMPA 106.1 Sunyane SOMPA 98.9 Enkranza SOMPA 90.7 Doma SOMPA 101.3 Mankesim Kingdom 106.1 FM Decoder Subebia Radio wono SOMPA FM live Facebook page no SOMPA 106.5 FM Accra YouTube so SOMPA FM live Facebook no will like page na wo sha na ne yakona kra na fi say and some of these sum wono who pictures any videos nyanso eka ho your website www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio ewo Kanesh Market and Doma 100.7 FM Doma FM onso wo mo afa kaseboi ekwo ba simprimu be maba na ebo ye chidoma dansi hu ne manyina wo benya bi Medima for Herbal Center, Dr. Tamo Dasonso, Geno Ababa, Joss Bread and Pastries for Eddie Joss Hot Kenke, Abba, Dokuna share 3 Ghana Sedesepe, Tontina 74, Misha T74, no, Wamonso Ekahona, Anopai, and somewhere de Esumono, Diedimacoteno, Ebini. MPP mu, and Rada, and Woman de Batu, just Papa, a friend, professor from Pom Boating. One on Baby in a frame on your conum, Yera, Yahonia Hotamakulose, and Yomonia Crado, Nado now. Na no pay any Reverend John in Tim for Joe Ebechichin Como, Ewa Sububia, what dear bo abanis or peso de LGBTQ, and near Maniama Uru Ragana, Womesumono, Yebejimunchrimu. Ejumako DC, was see, Wabon Homer than a pan, now Abua, Amam Patamu, I want to dear Honsam, and you might be as why you want Patamu, at Miajan Nasu Yepa. Professor Lord Mensa and a Yopenina, what the local government services are no, now was so to an Amako Gan and Tokrobiemu, Aqua Sedia, a memo who media coso, ewo a form. Na uko PM wonu ngwa na matran kunyansa aseswa o amse amanfo bi fom wo monsase wo mde omani di akire pa Office of the Registrar of Companies eho na obi abi adwuma okochiro ne din ewo ho no mo se ye wo bibi e fa ne beneficial ownership information eno chasa wo be kire de adwuma ne ye ne dia na companies bebre wo Ghana ha wo mo nye ne santi ye bebo wo mo ka efri ena ekono de sika wo betua e 500 Ghana cedis se wo nye ho adwuma ye be kwa ma no ne na no na me ofa Donald Trump wo ye se Greenland wo kwa akoje wo mo prime minister akasa wo se ye ne so ade ne ho ba akodom America pa de nko be kwa Denmark and simply kawenum ho ne de somo sakasebo de SOMPA 106.5 FM Accra ye ne de kasebo esomo no pay eyeme de nyame ye hira no akosua ago aboagye obetimi so afrem yakosua nhira me ne me doba odoman koma chia me OBREMPONG-NANA KWAKU AMPOMAH Afi yenshansem na se emfa emawo na yeshase de free NPP ene wo mo ensem mo enrada na ye bo wokase mpo awia no se upiem wo NPP mu a wono mo pani ba ko a wono mrebi wo ye se obetu franka ade ma mo nyokuo no na amfoi na mampani akufu ado penso mpo wo ye ne soafo anaja wo hwe ne ma so ama no sakrakra na enso wo resign ye ewa amamuo no mu yewura professor kwabena from Pom Boating wo de nsem bebre no atodwa no wo chese MP party se kra de dada kra chese ya kan fit ana wo ne na musa ne mum ne aka na de papa pa no e virtual wo mo na online so ene wo mo ye omudwuma eno no wade betu dwa no NPP amonyoko no wo mo kire krata papa no be yin afira amonyoko no sanse sabi abo na no wa wo mfa ndidi ntwade asoja wadidi wo nsuo na no ho no a nanso so ba beka amonyoko no ho nsem masa e de akire ma amansan bra sabre yi wo no mo kwa akoto abakwa yi franka akura ni no e be ha adwene pa na no na nsem betu dwa pe Doctor, nyaho tamaklu. Wano si ya founding fathers ne ba ko de ma NPP amonyoko no. Wadna no atu mi no cha se hwe. Na obi aka na adwene, mo ba se mu yinadi. Na mo be yinadi pa de ne amonya krado se. Yi ampese mu yinadi no. Dodo na wa amonyoko no mu a, wo mu nyina monya se mo be yi o madi san se. Wo mo ni professor from Pom Boating, wo mu nyina adwen kwa bankrom se amonyoko no se pa de. Enya ne wo susu ye no a. What they should have done is to invite him for a chat. But the way the press should speak, and the leadership of the party, if we are not careful, will disperse the party members. A party that has
just come out of elections where we have failed systematically across the nation. You don't need members that are planning members like that. Indeed, what we should have done right from the word go, and I said it on television, we should have organized the grassroots, let them know where our mistakes were, and then rebuild the party before we pick the leader of the party. What has happened today is very unfortunate, and I believe strongly if they are going to what with the space into onboarding, which I am told that the whole thing is in the process, then very soon they will start a lot of people from the party. You know, there are a lot of people who have similar views, just like from Martin has got in the party. Maybe they are not aware. So that is all that I will say now. Media, Sana Mekan say, Sansa Mount Bebre, Ewa Gentre, Ewa near Papa Kai, when one didn't see Agane Pass, and you walk on a day, a Yanokre. Way, a doctor, Nyaho Tamaklu, one of the founding fathers. At the NPP was Nuku Kamanukun. Meka Oseka Sebo wuti efi SOMPA 106.5 FM Accra. Nana KJC Company Limited and Opanon Siaka Sebo no na. Ye konsem foforo so Reverend John Intim Fojo. Eye Emrashebe Jeni ewo Asin South abaton peso so. Na wache na dwin se NDC amonyokuo no e fa kwan bi so na LGBTQ related content. Wamo de ewurawura Ghana ngomesuemu. Eye basic school and secondary school curriculum no. Eti ase nkwada no ye kire wo mo ade ye wontia ne se bio mema efa wo mo ho ema fa wo mo ho adesua no na wo mo de awurawuram eti wo de to ne x ne so no obo amane sa ban ne ka se bi ye hu na wa print teacher manual and na face so teacher and na face so teaching and learning materials e fa ne TLMs no and wo de awurawuram eti wo de awurawuram no eno na ama ye hu se Adie bi say na ekoso na ni akwakobo bi so no say na aba ne de wo ye no why ye ho te say de LGBTQ no wo mpe na so na esuma sene kude na de wurawura mu asebo kwan so na wo de wurawuram na no na Reverend Intim Fojo so na ni abobi so nti wo de tuda say eni kwan sa aban no for Ministry of Education so and National Council for Curriculum and Assessment so eye dwumadie bi a ete saibasa emwa to asese banche e wo Ghana ha no eno na sese edi hu nkomo na eno na o kyerem se enya nwanwa se aban empese sa private members bill no wode ebeye adwuma na wode beba beto the friend human sexual rights and family values bill no wode beba amomo aye hu adwuma no asa wa hyeda ene wo twentwe ne na ase aban ahyeda wo delay dodo asa achechede nante emada eti won pusu no ho na Ghana fo hunu se ampa bibi sa na aba na pese wo ye na de to so bie mu kra no ani kwan sa aban de hyeda ede manual bi koma adesuafo na omo de ma kyerkyerefo sa kyerkyerefo we na mo fa nkyera de o nanso na de wo mu gina mo no curriculum no wo to bo ase na wo pensem mu na se wo do musiko a na se sabio trumutu ya na ye kyerkyere nkoda yi ewo o my Ghana enwomasuamu mu it is LGBTQ agenda no a yese yempe na aban so de atodwa se na ni enye ho no ese se ye hwe na yeyi efiri ho kora se na bi ye betimi aboa ama eniema etimi etumpon na Reverend John Intim Fojo ne SOMPA kasebo kasa no na wo bo amane se ebre aso se Ghana fo nyina mu wo mani da ho na sa ban ne pese of Ministry of Education so anaso eso ye hwe ngomasua so na wasan so fa National Council for Curriculum and Assessment wo mo na nkwada adesua no a ye de ekire wo made no yetimi ekire wo mo se we na ekro no se wo hwe na wo mfa nwura ho kora ofisi odi wura ho a aban no ebehu na sansem ya na nam so ma SOMPA kasebo kora no yani owura danie fanyi a wono na Ghana Education Service wo ye PRO wo ma wo mo ye ne chiche nkomo no so SOMPA kasebo asema Reverend John Intim Fojo kan enye no kore na eya aban dada ne mom ena wono di wura wo mo content mu nti wo mom na eyi afiri ho eti asem na wo kan de enya de a wo mo enim ho hwe fi se wo mo na aba behunu se enkwada no curriculum ne de kire wo ma de no LGBTQ fo ne ma ne ma bi wuwom eti aban we ban no aba behu ene wo so pese wo yi di free ho na no ho na motuo ena wo mu etu na asem yi ye kwa homa no so na me ne Reverend John Intim Fojo a wono ena eye enmashebedwani e wo Asen South na me ne na twetwe nkomo wo SOMPA kasebo so e fa na sema wo de eto x no a se Ghana fo e chi na basa ene sre no honorable memowache e ba SOMPA kasebo so ye ni amini aba na ponzu sen nyame adomboko we dia no pede ya mo ana ye nya no wontam mo fidi de wunya fanya efe Egypt e wa mapem me da CP honorable wasema wo de koto x ne so no efa LGBTQ issues ya wo se asa ban no wa ye distribution bi a wo share teacher manuals and na face teaching and learning materials no a what the enema bi ewurawura mu a kyesa ade no wo promote ano no ma ne ma eda ne mema ne mema eda
obi busa se wonya sa evidence e wo he Yo, me about me that's my chief na. I hope say about time na odeoba akọ school no ada. No no the wo and some say aban no things for check pa be ma no. You want Ministry of Education sa wona ka ya pa wo say won na yen say mu ke say someone better more for ye the mu da ho han. Na ko ba say won ya aban ye wo so yi. E no mo tintim krata enye private ni bi na tintim ye. 1 year tintim naka I didn't stamp a bosso a printed copies of Pupudu there are 2 pitching schools a hood secondary schools a hood Ghana say teacher manual dear Bruni can say curriculum move fan ya say teacher and say we and I so far them of fan week 1 the actual homes and granny B school and free access na the kinds of much who be the cohort not the main Yakupanda Roma, Juma ye, they soon Ghana is we ko intercept here. I said the woman their property and their teacher force of Montreal, no physical education and health, and they say, oh, gender identity Kurana, be any Ghana Hako, Sushi, Moon, Remo, be an male and female, the binary nature, own your bar, we or Beman, the war, any demand. And no answer, I didn't go. Obviously, there be and to serve you. Now, so I break the gender identity, no, one cassa feelings, I will feel it, said the tear. Now, say, Fahone said the way of Bana Bema, but they will feel it, we not feeling it, the opposite of the already a no, and no, and a gender identity, which is dangerous. If you want some kind of sexual rights, no, feelings be a feeling piano, so to me, a year. Marano be born by discrimination if you any or nyade na say what the sanwoma we e be shame of free etrimu and wa prekura ye mra ene ye bible ni kura ne ye traditional GDS sum anyin tumu a na yenso ye hu sabia etimu poi wa ban trimu a enu ntino LGBT bill kura no mo person mo boso bi na e dangerous pa because no na kwane ba be to ni trim e de ba be bone bra exams do a wasatro e de ama teacher no e di say o confusing was that kwan we so wa brekura yinim say e ba no oba ne oba wo so no won de sa no pe no be ma wo no sa no pe no trim obi also ye oba o kwakoye surgery ana o kwakope no bi ano mo adare no aye be ma ne ade no transgender ne sa sabe chiwadi ensemu na koso yenim some of adolescent breya woman secondary school between 13 they call 19 they very vulnerable because sabre no they are woman formative years ne one person mo try we so we hwe ne ade boarding schools yenim you see what that na so the way so samba be ka ho na wa she teacher ni say tinchi na won fa we nkwokyere so teacher ni na nya ho hyeso enya nyamesuru na so de no akwokyere Ghana no and na ye ni adanso ye na gu abonten abaya otisui sabi ya but tumne on kan bibi anfa ho ye can say we are demanding say immediately now textbooks and teacher manual any other teacher and learning material bia one more dia schools even beyond physical health and physical education and health no LGBT womu bia womu nyina famra LGBT ne omudi akwaku wie school no se enkyere wo no they should omunko yini nyina free ho emra ye de ni so be di akire na omuntro a letter any statement ayi nyina be di ho das ye enfan codman school bia emma the teacher union si not na grant and rom so muni mo re na omukura mpo no omuhu ya say books na ba omode kire and no letter has gone to them say one withdraw we need to combine Ministry of Education say prayer on letter and fan kunku yi sa nyoma ni nyina oyi wi a online di bi e wo the all tablet so ne the all digital platforms bi o de ti nyina na ni entrance ni nsemu yi bi free mu na si wi a ye ni a di nbe di ekira he say the apprentice e san ko bank no e di mu but the wi a also Ministry of Education in naka e be yi nsemu ano na wo mu betumi aso Ghana for said that brain e ji wo mu di ye
so mbetumi ahwe ye woman esua so yie in terms of woman ye mofrey babisua na LGBT nsembia ezo omontumi anya ne saa no ye nyomo ni biu they should come and assure Ghanaians kwanfo from the first one saa LGBT nsem no yi ho akwa every school. Yo, Reverend Ansana Obekono, eno ayene owura Daniel Fenyi a won na ye PR ma Ghana Education Service etwetwe asem ya ho nkomo. Wo says de wo kan eye momom na mo aya to ho. Eno omomom eyi ye frim, de omo aba betu nti omomom na wo ma hye curriculum ni mo ahu se wo nti omo na omo no ye adwuma na omomom na mo ba bebo omo so bo. Me sa branch me catch honorable Haruna Jesus we ni na dey free sa ni position na so benya afemo na nam sa branch because sa branch onim ye okeka curriculum wa ye omumra me kura book no and me bi kratafa e dia church e bi funi dia to eja enti onko bie curriculum na ye ne ye no onko bie kratafa na LGBT sem na menya akosia na senka senka LGBT ewo ye curriculum a enka 1 year NDC in office enka Ghana ebenya so atena ha enya LGBT and NDC for the year propaganda say NPP for na pe NPP for yes ani na enya no kwe eye ntro mu twa ntro de kire Ghana nti se ko mo ba ye no ko mbe hu curriculum bi se you need the LGBT be akusemu enka by now enkumu enka ho asem da dada enya no credit you need the exist to ho no e crediting enra o kan nakafo ankasa statement bi a wo mo le betutu dwa so kan bi kura na krata fa di kan do mo kan ne se curriculum na ye ne ye to ho no LGBT bi ni na wo mo ba ya no mo ye teacher manual no na funso bi ko ba ho no mo de ma consultant bi na komu fi se consultant no na so de ba ho nti no ya prompt wo mo de wo hwe kwa mo be fa so a wo mo be solve nti no says fenyi no ba e be chance antro no he should resign immediately. He must be sacked. Such people are not competent and fit. Say asem KCCC wo form pem ensu no gujam say na sa mo de nyoma ensem fata na de kire ye mei mummenya sempa pa bi yi anu abai na nka minister na nkasa na ne deputy na ke yi anu a masuma fenyi a wono ni ho he ba ya wono so ba betutu apa so to play how dangerous that item is. And you know we a public officer now ba be chance go you are not fit to hold that office. He must resign or be sacked. And you know yes anati you want to say that and one more day, Sanyo Manashim Yene, there's a source on your money. So for 8 years, what is a textbook we were told ya, not LGBT. Maba, teacher man wakeke. A curriculum net that will move out crying. Munye no be information teacher manual, and found my teacher for 2025. Akosia, many basic, I mean, the whole year, I there were we black kind of 2025, printed by Naka, Ministry of Education. Not the more dangerous wapayo and no more from President Mahama all the way. Yeah, Bomude say even a brofona woman LGBT by in a grand polo. Is it President Trump said also it's the idea said Bibia Boni whom be no or LGBT now say no who can get home a fake run a day by big schools mono and President Mahama and a town on record said in pencil. And a school for a teacher for any instruction say LGBT no we kemuneya yo honorable Sompaka se boy be dance san no pay woni ya twetwe nkomo e developing story nti a kire bibia ni e be san bo waka kye ne wakasa ya dance pi yo Etiefo any Reverend John Intim for Joe our ye asin South and Mashebedwani and atwetwe nkomo e fa na asem bi odi tudwa enra e fa se aban e de LGBTQ manual bia mama chechefo ama nkwada no ye de kwakokire wo made enu nti omampani His Excellency John Dramani Mahama won sori waka no mfa ne nan ensi fom na enye MPP for na yes a wo mu de omunye bi da wo munye bi nso da se de be ya o my Ghana ye ma e de wo makọ school no enkoba sa akwada no wo de akwada na ko school wagya ne ho aba no na ye kire ne ma ne mema se
oba ne oba beda bema ne bema beda ho nsam ne ho adesua sa wo ba sompa kasebo na wo share your Facebook page no edaha eye focal area explanation of sexual and reproductive health no edaha say week 1 sexual and reproductive health common terms and gender identity ho and asasam no want to be share your page ho no a Facebook page no SOMPA 106.5 FM akra no a de wogina so e de kan ye no I no na eda ha say ye no eno ye baby omo che sex sexuality sexual orientation gender identity gender expression and a consent eti ni nyina eda ha aye tintim aye de asom me ka wo se na KJC company limited anopa no nsia kase bo no asugu so a wutie free SOMPA 106.5 FM akra ye transam no so ne akwa kopie mu ewo mfimfim mantemu na adwuma ko pani a wono aban na musini ewo mpotam ho no wono na yeka say your friend Andrews Kojo Diodu na wabo anan abo apro e de afa mpotam ho nyina titulu pan ne nwomasua na enum wo kono na wone district director of education your friend say Maame Sabina Abba Wilson head of institutions no na wone no enamwa na one ne bon komo kakra no womo ne na adwuma ko Winneba campus University of Education ho no womo fo mu akopie ECG National Health Insurance Scheme and afa District Police Command ne importam wo nyina ne nyina na America na de akire eho ene wodu ye na womo bo amane no chese no kore ade ba ko womo hu pa eye womo akwan ne nyenyenyenyenyenyenye enu nti womo de sade sredie etu DC ye nim se wonhwe na wonka bi ma wo Yedi ma sisi ara wotu mo wie mahin because in shuta olikesha henna olikidama baby crampers in learning na pro yeda aba sem ya aba de bia wo budget mso do ha wontumi ye mahin nti ye how kese pant womo how kese pa suku no eliki dan nyina nsuo to a asa womote apata ase na egu won so nti aban hwe na wonye bibi ma won eno na pani Kojo Diodu wono nso nya simpie ni apa won Erika na ebo nkomo no wo se bo se womo akan ni ezo ye bia edeboa no wo be ya boa amomo so nya homa headquarters of Ghana Police Service and other institutions mako wanchan ehuna kwezin komo na mehu nzama so wonya abama wadwuma na ayeden we improve AKOSUA because this is the time our day yetum na yema edwuma konya na siam okonenyim ewo mpuntum sana so intimidation main education service what district directorate wakasa for transportation wakasa for infrastructure development na wakasa for lack of teachers we aye DCE ya wo adwumako enyan esiam abato empeso asana semensinu mu odemnyafo Andrews Kojo Diodu woni amane boni Erika nan ene bon komoyi meka wo se SOMPA kasebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM akra na ye konsem foforo so no panyina wada local government service ano eye Professor Lord Mensa na wachemu se wo de one regional coordinating council no wo makache no akwakosa wo mu nyina na nsahwe ni nyina ne se wo kwakohe se ye fa local government services no anansa memu e wo fam ha se na dwumedie ni sitie obekọ metropolitan municipal na district assemblies bia wono ankasa wahye na wahyanse wo eastern region na se poyema ntamo na na no juada ya ene wo hyanse na wokohwehwe wo mu nyina adwumedie no so ebeboa ama ohunu ne eboa ne emmoa na Professor Lord Mensa se ebeboa ma public private partnership and a fiscal decentralization no ye pese ye di adwuma no etimi abam ama oman no. One thing I've also observed is change of date of birth of officers. And this normally happens when they are about to go on pension. Most of the time, you see the day within the date, the months being remain the same, but the year changes. Either they add +2 or +3, and the maximum they can go is +4 years. So far with the data that has come on my table. It has come to the attention of management that some human resource officers connive with their officers to unlawfully alter date of birth in official records. Enti watese obi wo kro na onye mfie aduosie sese nkokọ retirement na woni human resource officer no ahyehye ho na wasesa ne age ne date of birth no na wasesa no na wada so tini post no so eno wo mo beye ho adwuma we ye Professor Lord Mensa awo yo panyo that local government service no wo we na chief director de ma Eastern Regional Coordinating Council ora Ebenezer Amoa wono so kire mu se etuna bia internet ekro mo de beye adwuma no na ye chema mentwe
The non-availability of vehicles is one of the key challenges we are facing, making mobility very difficult. This directly impacts our ability to provide timely and efficient services to the communities we serve. It also makes it increasingly difficult for our officers who are even entitled to vehicles to effectively carry out Entika akura ye ni bi kenya ka ankeda chief director mu a mene me nkrofo enke be ya adwuma panti ene so waba besra ye de ne Professor Lord Mensa wadaworoma local service head hwe na eye ho adwuma we ni ensem a owura Ebenezer Amoa o ye chief director Eastern Regional Coordinating Council edi etudwa kwabena nyako edi amaneboyi ebesom ye ni nyina mu no na appoint cheku so ene nam nungwa ene teshin finfin ho na no ena wone nungwa stu and okpelo sowadin abusiano wone wam kwabo nkomo womo na manjo emfinfin ho nsase nyina no ehye womo na ase na womo kye se amanfo afomo nsase ni nyina ya me ne wakasa yi womo ahyase yesu adwuma wo bere ko a na nanom nsase ne womo dia no womo nim ho hwe na nipa wone na no poncheku ebo nkomo eye ni botefio botekwa asadin soro wono na wone na no poncheku bo nkomo a wode ahia sebitu ani so mba betu ho na mo pa. The number 2 has taken serious note of the unlawful evasion and forceful occupation of its ancestral lands at Niger by Tasako and Okolosoa family of Teshin, who are presently deploying armed land guards, and allegations of involvement of national security personnel to illegally develop the land. This reckless conduct resulted in the violent shooting incident on Saturday, the 10th day of January 2026, which endangered lives and severely threatened public peace and security in the area. The numbers ni botefio botekwa asadin soro wono ena woni abusuano ebo nkomo woni yenungwa kpomanche ena woni na no ponchecheku etwetwen sa nkomo yi meka wo se nana KJC company limited anopa no nsia kasebo eno no eko ba simpiri mo yetene so ane ya soriye bronyai mu a modan moto foundation mu a mo bosso mu nyina minim se nana KJC ho na mo ko ye fi se sa woto adansie wo de ma free ne nchen na eche sa wo hyase a wo bewie enya nwanwa sa Ghana ha de ne branches no wapeti wo baabi a enya baabi I say 21st clinic ne sa na nana KJC company limited tie wo wurawura baabi a wo padansie ho ne ma wo benya eti say ye nadoa say ye plywood say ye building wire say ye cement iron rods and also roofing sheets no eye na kachinie pantan ne krobata ba ko ho joaben sepa setano so ntribu won atimatim fumesa asaman kase to ase KWAKU depo abija nkwanta achemoda nyina hini takorade sunyane ya ohini ho KWAKU papase sunyane poku ase tantra hill kwashimai iron city boshan breman akwetema dade ntemtachimai wanchi wonyina o branches wo ha wodi ye adwuma eko ba simpri mu se bra no wontu fo ko efa so si dan ebi ana obi antu fo da wanhwe ana mesinfo na carpenterfo wo mo agi usika di ni architect fo ntibra na ye nkyerɛ se foundation wo to ye to ni sei o kosoro ye ni sei na aboa eko ba primordial general building materials na kachine wo obetimi afra no e wo 0204355040 020 435540 na wodem ekoba simpri mo be maba yetene so ana ya sorry Medimafo Herbal Center nie Dr. Tamoda Sunie ayaresa papa nie na Dr. Tamoda so se me mu aso nte se bre na poku ase maira poku ase maira Medimafo Herbal Center eno no obi a agi atum se yedie mu a ayaresa papa eno a ene yedi eyi adwuma enti bre na se wo fa ba bi na adwodwo anase yesisi yare wo kotodwe hypertension kidney failure emane mema mopa wo yenye okapre wu ya no aba beda yase Dr. Dujem Fisibra na Medimafo Herbal Center wo Kumasi Asante Agogo ebu akwa agogo ho ene otu ye fa te so okore ene wabepie pokwase mayira nti se de taxi drivers ne trotrofo nyina wo mu edi adanse eti wo mu nyina edi adanse se ekoyi ankasa eti 0244774282 Medimafo Herbal Center 0244774282 and 0500727215 0500727215 na enwa no na just hot kenke Dokono papa bi eye hot 3 Ghana cedis eye hot se wotie so mpaka se bo na wo ye kenke sela se de yensa bre ene akodwuma kwa akoto aburo na de akonikanika ne yakwa yamda bi just hot kenke 3 Ghana cedis no a wode yellow corn no a wode ya vitamin A wo mu no eno ene wode ye adwuma eti wonya frɛ no ewo 025606883 aneno ano no 025606882
dia na che say just hot kenke hot 3 Ghana cedis 74 misha T74 tete dudo no na say ya ne ti say nsuo na de DHC afra na FD agye atomo enti wo obi a wota yare krankro yare na ene say ade chia say a eduru a wo hia pa enie T74 na unya T74 pe na eche se wodemu kama pa edro mapa eti all sabenya wo na immune system no ayemre ekroto ho na enguda na immune system na ayemre STDs na immune system ayemre prostate mu how immune system ayemre wotadwo nso bo etoato so immune system ayemre nigina sa wono 74 me chape na etimi aye wo ho adwuma kama eti no ansa wo befre 0246073498 0246073498 T74 yajiatum prekope meka wo se so mpaka se bona wutie fi so mpa 106.5 FM Accra. TV Emma Aketiapa. Enukure Emma Aketiapa. Ye transfer no so akowie ewo amanone. Na enu mo na me ofa Donald Kwaku Trump. Wo ye se Greenland asase yantam ye da ho no na ni je ho pa na fa bambo sam nti obakwa akwaje de aka America ho no mo de aye bambo ehunwuma. Na eno no de nsem betu dwa no ene na ewo se Prime Minister ya ono ewo Greenland ho a friend say James Frederick Nielsen wokokoshia wone Marco Rubio no Secretary of State and afa Vice President JD Vance won mushia na afa won bon komo edefa Greenland no ho eno na wode atodwa no wacha say do krepa say wono wode ne ho bekwa kodom America pa de ko bekwa Denmark wo kwa America akwaje de wo hwe niema Donald Trump ye no America ho no a ene ne moja mfa na afa wono akasa so wonhu se wade ne ho ekwa akodom America na wo mo kire se ukopie mu Greenland ho na manfo ho nyina hu no se eho de eye wono fie pe eno nti Greenland fo no ebeye se wo mo de wo kwa akodom America pe na so mo yi Greenland mine nyina e de ama na pani ba ko ne cabinet minister friend Naja Nathanielson wono ana won nsentwefo bon ko no ache se so wo mo de wo pa ba kwa akodom America pa se ne PM aka no ene nkom ba kwa Denmark anase ne nkombe free ho edo ho ba badom London anase UK mine na pass America de lalai kasebo no si enseme de somo no pe de makotire bi ene se Reverend John Intimfo Joni yakasa no pe no abamane se wogidi se omampani se so sorry fi se LGBTQ wasem se de nkwada no krata no a ye de kwache wo made no ene ye de wura achechefo di mu eti mampani wada won sorry no wonye ho adwuma Dr. Nyahonya hota makro se MPP fo afọ mafoforo no mso mbe yi mpanifo afri party room dia wo monya krata na dodo na awachire a ombeyi wo mo ye de kasebo isumo no pe eyeme die nyame ye hira no akosua ago aboagye wobetimi so afrem yakosua nhira mene medoba odomankoma chiame obrempong-nana SOMPA FM AMPOMAH Nana KJC Company Limited and Opano Nsia Kasiebono no Medima for Heba Center Ebo ni Chidom 74 Misha na wono so eka ho na just hot kenke dokono papa wo mo na ka ho ma ni dimu Kasiebo ifi SOMPA 106.5 FM Accra no efa ye headquarters ewo Kumase eya SOMPA 93.1 FM Kumase hono ayiko 100.9 Paris France Adam for Paris radio takwa SOMPA eya 101.1 Takura de Techima Isunya Nkranza Doma eho nyina mankasim ye Kingdom 106.1 FM and a decoder so SOMPA FM. Your Facebook page no like and I will share. Now when you are connected na buy na with them authentic news papa and I will be your SOMPA 106.5 FM Accra and a SOMPA FM live on YouTube. Your website